Is Junior. Yn bwyn YPI. In Leanne Fund. Dé hawn cystic fibrosis. Bhí cystic fibrosis a tuairt buai organan is daich gustóiríte na scafain agus an tistam cnafi le bhí gan hótachach le mucus sticach agus tú. Tá seo a dhéanú dúlaich anna le haring agus bíach a bhríseach síos. Bhí cystic fibrosis a tuairt buai córa 10,000 còigeamh san río gynníte, si sin as gach 10,000 còigeamh páiste. Cystic fibrosis, engine a chinison gainshell is cumata sin rioch gynníte. Bhí inmhíoch le cystic fibrosis a céithimh 10 uair le híte gach lá an tistam dheosacha. Féimi éaslantíich program sláinte láithil teall na dhéantainn a tuairt isteach cúram fysiciach, nebulizers, yes, échairsích agus maithis cearst éan sa míochacha. Féimi dói iche difrite a bheith daine le cystic fibrosis or féimi at tór calir in iche or chanuring an enzyme sache a bríseach in bíach síos cearst agus leis sin channe le a féin urte bhú bhna bhíoch mar a bhíos daine eile. Tá féimeach an bí le cystic fibrosis dyr, mar seo bíon Leanne Fund tuairt airge don fearra den dhéana seo. Tá bethe seoirse de dhéine a John dúlaich le cystic fibrosis or ha cúdmach na bhí iad a Mexicach le daine eile leis an Chinas or bí sin gadianamh uasach trein. Sminich an seo, chanúna dhéibh a bhí a chuinechach rí daine a ha fungachach leis an dhéan Chinas, ha seo uasach dúlaich dhéibh. Féimi daine le cystic fibrosis a deanú tór mór échairsích gus na scafain acha in nearstochach. Gejeraf bín a cóharm physical a tuairt buai mhór an ancient daine leis an Chinas. Han Leanne Fund solas haiar a hordógaine a ha fúlan le cystic fibrosis a hair a vís an norchatas. Davies an Leanne Fund de Giannu. Rhain sin reisach cystic fibrosis mar buin, agus rhain sin reisach nó ísialach an Leanne Fund cúteach. Cwnnw sy'n rhi mahar Leanne Griseta is che ele ha gwber son yn caranis gus lyr sy'n na siar ein yn ober is y bwch yn y caranis. Bíon Leanne Fund a tuairteach a tór mór sérvisin a ha gaunt o gynne le cystic fibrosis fiachan tŵl. Nó fagin gan a sérvisin a haca. Glúas, cúram lofart, Karsten television, tjölichin an an eigin, Therapian cófarstach, glósid, cartas, hampers taicol, har bua froshe, coscis an siúl, bua fros na nolaige, agus corman sóríte do gynne a ha ans an ire me dheirech de cystic fibrosis. Cha boring gan an Leanne Fund sérvisin genjeheid sin a chort sechat, mir a bíag sie a tuairt taicrúa. Bí 100% de gach tavertas a dul chun héaslantíich. And it's a lifelong condition, and so I think that's maybe something to focus on, is that it affects people every single day of their lives. There's not a day off from the treatment. Hai gusóiríte dúlaich do rinne ha firoch ans na géaltach nó an helanin or ha iad firoch an an scíre imimlach. Ha bethe daine le cystic fibrosis gymar dúlaich. Thuir sin an buin Leanne Fund or ha sin sin bheach go bhfuil an carnas áidir cúteachug. Cúteach ha sin na farcin go bhfuil an luachan acha a ciall go má leis na luachan achan hí. Because of the reduced life expectancy, these children are not going to live to your average life expectancy, which would about 70 or 80 years of age now. And that's why it was seen as being critical to make memories and to do special things before somebody is too unwell to be able to actually enjoy that. These treatments will be for like 2 weeks or sometimes much longer. We recently supported a child that was in hospital for around 11 months. So just depending on the severity of their condition. Hashin
Fiachri yn y behe na tyrlichen go ferris sa Soringail. A dulichen raste aragid o hwgar. Hanna ha y garagd hyn y strech i'r gofsias a ha na ha sy giori y dosuas fat na tîd. Gymí orstenach is sgas a coronavirus chanal nu chorm y bhíag an Leanne Fund sy'n aragd a hwgar. Ach, leis yn cwydrach YPI a sinne son sin áhrachach. At this point, £3,000 would be very helpful. You know, a child could perhaps get a bicycle from us this year, and next year maybe a trampoline for their garden. And particularly over the lockdown, we were inundated with applications for support. Carson a háisísif in Leanne Fund. Leanne was our daughter, and she passed away when she was 21 from CF. And so that's why we set up the fund. We were just so aware of the lack of support services that was available locally and nationally for people with CF when we were back and forth to the mainland for hospital appointments and things. Rwy'r Bhidio Leanne Fund bhíag beithe in le cystic fibrosis yn sgoilearan gymachifli. Leanne Fund is yn meer feilach nuevas còigeamh hartgrinne gadroigen. Biad rúdan man na vísin a fall páiad san trícht gas an san plá nacht so mar chans a dat còigeamh le láigin suas a de còigeamh le gadas an at the trampoline hurt gas at the parks on gymnastic had version I was còigeamh at clownless EF fé mór at the tor nu was tachar 2 medicine gaif agus so ha mach gel ro down hat gaif anil grúig ag in treatments no cars ha gel hat corm gaif rudan ian. Seo súladáis an dích bliana a chaisechad leis an Leanne Fund. Get a hóisich obair an Leanne Fund an an dóis. Ha bhín gobar an an 8 jifir scíran burt sláinte fioghalaba. Ha bhí na urim is flachgain a gobar cólar is an Leanne Fund. Comharrachadh, ha sin moisture masif. Ha na aimhnisgain go bhfuil séifse mar farstin choirsnach gacin. Tapalif san Àrd-sgoil harí sé an dích bliana a gomhah. Chord an chorm seán aig. Sé dávíle sa fichid an díchah cheanmhine gen an Leanne Fund. Sa sinne son an díchah bliana a chorachach le 3,000 nó sa YPI. Ha lé olaseach go bhfuil féimeacha an targad sin, agus futasih undachach go bhfuil at lé air. Hadda sé project a sinne i tór ausachach mar cystic fibrosis, ach han scéalach Leanne tord bliadhna mar sgoilearan, agus hanna an bheithe gunne mar duine óga. Get na Leanne haast bioniu, ha bheithe éige jifir mór I dheanú sa choirsnachsa sa fiach alba. Tapalif Leanne. Tapalif Leanne. Tapalif Leanne. Tapalif Leanne. Tapalif Leanne. Tapalif Leanne. Tapalif Leanne.